Berkat pak kami na. Dito po siya magkino. Apa teh? Udah kan pergi bareng sare. Andar tadi sok. Goreng berapa? Oh, hati-hati. Daripada boleh deh tahu. Oh, ini dia, ini artis pakai barang.
Kemarin dia telepon. 야구로. Itu pindah mana? Kamu ni. Shooting itu yang pisang kamera. Oh iya, otak ni man kita. Grabe na din maakal yung tigil kami. Oh, itu nag-keris eh. Ah, nilang manilang may eh. Oh, yan daw. Bakit sandal niyo pa? Sandal niyo pa. Siya ako pala. Siya sa
Baru saja itu hampir 2 tahun hidup saya jadi kakek. Gimana dia 3 hari? Sabihin ko lang sa inyo kaya. Tayo ang ikilang teto. Wala lang. Ito lah. Ya. Magwan na mangmuran na na. Sila masulit yung may shopping. Ito, mga pares. Yung telepon ba na ako? Ada kok magmila.
kita namin. Pero nagpagi ka lang sa ngala na Batu Tobano. Yung Batu Tobano. Sa ngala, Batu Tobano. Batu Lumangre. Talaga tapos na sa taman. Sote. Sote, kita meron eh. Meron na almahon na parin eh. Paulina, Pagulungan Tagala. Meron na almahon na parin eh. Paulina, Pagulungan Tagala. Batu Lumangre, Batu Tobano. Umbay mana deh. Naneti, Lawi Makale, Patu, Pawe Mata. Lagu kita terlalu murah. Lagu bisa sa Luis minta terong bisa. Iya nih. Siapa itu terong ya? Lebih sila kung sa kursi. Sama ni. Teman-teman kalau misalnya melaksanakan cerai hingga saja beratuna keluarganya SMP misalnya di mana Walu Baik na papaya lang misalnya ni Bang. Tobano naman. Ukari sana bilaw may panderan niya. hingga baiknya baiknya pagi sama di pondok di depan Pawe Mata baiknya keluarganya dari Pawe Nabawan Indomate ya tuh kamu tumawai si tiro kung talibawan nialay laksannya. Apa dia mau keluarga rampo na kebetulan ya tempat kan apa pada dia penulai male mangkambi mereka apa jadi kabila lima dulu sebagai keluarga. Kemudian Bapak Raymond juga memang kasa
rombongan na Nedepon Sangala, rombongan na Papa Santi Jakarta, rombongan na Papa Bertin Jakarta, rombongan na Papa Liam Sangala, rombongan na Batina almarhum Posente Sangala, rombongan na Mama Rano Jakarta, rombongan na Papa Depon Jakarta, rombongan na Batine Bala Sangala, rombongan na Papa Mika Sangala, Papa Mike Sangala, rombongan na Protasik Sangala, rombongan na Mama Rizin Sangala, sola rombongan na Nevani Sangala, na rombongan na Netilome Makale. Dari Kamila Limano deh. Linda Baite, Bainda Victorada Sola Dinda, Lomi Sangala, Mempatula Papayon, Bainda Victorada Sola Dinda, Lomi Sangala, Empatu Papayon. Linda Baite, Bainda Nene Tiara Lomi Sangala, Empatu Neadam, Bainda Nene Tiara Lomi Sangala, Empatu Angge Mate. Patapay Basimataran. Nagparampulo kalau kita sudah nasang yate tumaparenta tayo pakoto ke Rampoy tamane Sipagada. Na napatoro ton bisa ni alay tuto kamu to mbao tangga suro bisa. Jadi sitiro ko itu to mabulle ni Dito yan na din na pa. Lembak na saya papagitan na lang.
Totoo pag sisigaw lang kan sila esnya kasi nila. Bukan kasi. Woi, kote. Woi. Jadi, ya kita. Iya. Hindi lang marin. Naboko. Malayon. Apa?